Oho ajera ya kamite makigemia igongona ria muthenya wa kurigana na kinyongo. Atongoria arwiri ihoto cia umundu na oho nimanyitanĩire kuhinyĩrĩria thirikari inine watho wa gutwira oho gikuũ. Peter Ouko aikarĩte njera miaka 19. Miaka 5 hari iyo ari muoho wa gutwirwo kinyongo thutha wa itua ria igoti kumukuruhania na uragani ona gutwika we oigaga ndoraganire. Na nilikuwa katika execution chamber, nilikuwa naishi huko. Na nimeishi huko miaka 5. Na hapo tu nyuma yangu kama mita 10 hivi mashini iko pale watu wanawanyongwa. Palio kamba iko. Nake Wilson Kinyua ohirwo njera guku kamite ari na ukuru wa miaka 19 na aikarite njera miaka 19. Niaratariria uria ekurire moko-ini ma borithi na muturire wake ukigaruruka. Oguo hari na crossfire between cops and some robbers. Katika exchange yore nie ngejeruhiwa ni stray bullet. Eri mari taxi driver no ni ndari mugeni tauni ona ndiwekaine andikeruta wira tauni. Oguo ni ndatwikire branded suspect. No undu uria wamumanirie ngoro makiria ni riria atwirirwo kinyongo. Ndukoragwo kimenya ni muthenya uriku magikiamua gukuraga. Oguo ukiraga muthenya utekate ona ugikoma undu cikaragwo githine na maita maingi waiguo muno wiciragia uria we mwenyewe ungiruta muoyo kahinda kau gatari garakinya. Kinyua niaranyita mbaru riendekithia ria kweheria watho wa kinyongo riria ritwaritwo bunge. Kiundu kiu gia ciana nini gukorwo weme na waganu wa githemba kiu ti waganu ucio munene muno no ni waganu wagiriire yes mundu anyitwo na aheo nidhamu na hote kurekebika nona no kuga ati solution ni moragwo ciana icio ciothe cioragwo ri yo ti solution njega tondu turoraga ona ndio matagire ni kuragwo. Thiini wa njera ino ya kamite kuri na oho makiria ya 600 aria matwirirwo kinyongo. Na thiini wa bururi wothe oho a kinyongo ni makiria ya 4,000. Murango uyu niguo oho aria manoragwo thiini wa bururi maingirire na thutha ucio makiuma mari ciimba. Ona gutwika thutha ucio gutiri kuragwo angi watho wa gutwira andu gikuũ uri oho. Kiari alikuwa toka Kiumwiri Murang'a. Na alikuwa kijana miaka 14 aliposhikwa akashtakiwa na mada. Na hiyo kesi ya Kiumwiri tunajua imeendelea mpaka juzi rais ndiye akaimaliza. Kiari alikuwa analia hakufanya kitendo na ameshtakiwa na watu wengine 7 wazee na ni kijana mdogo kabisa. Sasa unashangaa mbona wameka kijana pale akafanya kesi yake ikamhukumu. Alipoenda mahakamani appeal alijua sasa itamwachilia manake anajua ako innocent. Kiari kufika pale nini akahukumiwa kwenda pale cell chini akajinyonga. Mubunge wa Jororoko John Waiganjo niwe utwarite bunge-ini riendekithia ria kweheria watho ucio. Turenda kweheria tondu gutiri undu uteithagia naguo watho ndugiragia andu moragane andu no moraganaga nginya umuthi Kenya tutitaga andu koguo tuthiaga tugatwira andu guitwo no nduramuita na hindi ciothe cira no nginya ukinye mwisho koguo ndungikorwo ati ni wathitangwo na robbery with violence ucoke utwirwo guitwo ucoke nduguitwo uture njera. Riendekithia riu riri mbere ya kamiti ya watho ya bunge iria irari thurima ricoke rikinywo mbere ya bunge niguo riariririo. Gladys Kigo, Inooro TV.